Alhamdulillah landed. Jiki ya sekitar 1 kilo lebih lah. Maaf ya, off kamera guys, rekam ya guys, besar nih. Capek saya guys, pakai jig kuning, padahal airnya keruh nih guys. Alhamdulillah, ini di flankingkan ke pinggiran nih guys, udah ke pinggir ya, besar guys. Itu besar guys, mana? Mau lari lagi guys, besar guys. No. Pertama kali, perdana. Oke guys, sampai gemetaran guys. Pakai jig ini guys. Apa pula nih jig? Syukur nih pakai double assist hook, jadi nyantolnya di sini.